Fakazi wesibili lebeka ngekhathi endlini lapho kwadutshulela khona Senzo Meyiwa lebeka nginozinti bafana bekamise timbi lapho embi kwenkantolo lephakeme yasePitoli. Mabhalane jikelele we-SABC solihlalo we-ANC Gwede Mantashe ngekusebenzisa kabi lo office lakhe. Inhlangano ye-Comrade Marathon ithi libanga lelisemthethweni lelitakugijinywa lomnyaka lingu-87.7 km kanzi lokhu kusho ukuthi lelibanga lehle ngemakhilomitha lamabili kulawa lagijinywa lonyaka lophelile. Indaba ze-SABC umthombo othembekileyo wendaba kuwe. Izindaba ze-SABC okuyizindaba ongezethemba seziyatholakala ku-digital terrestrial television eyaziwa nge-DTT kanye naku-SABC Plus. Ka gore re kwešiša ka kudu ditaba tšeo di lego bohlokwa go wena. Fumana ditaba tsa matšhabeng ka leleme la hao. SABC lentswe la hao re ikemetse ha re kgethe nku ka pele. Lishonile wena bekunene nasikwamukele Tindzaba tesiSwati like SABC 1 naku DTT. Fakazi wesibili lebeka sendlini ngalesikhathi kubulawa Senzo Meyiwa bekasebhokisini enkantolo lephakeme ePitoli. Mthokozi Sithwala uchaze ngendlela indvodza lebeyiphethe spam liyangena ngayo endlini isuke ekitchen yachubekela kubo ithi ifuna bomakhalekhikhini nemali. Lokho ke kuvakale njengoba avele enkantolo emadvodza lasihlanu lasola ngekudubulabula leSenzo Meyiwa nga-2014 kepha ke nelanga lalamuhla belinelato njengobe nemmeli waphambilini walofakazi Malisela Tefo naye afikile enkantolo. Licala liyachubeka kusasa. Ukuthi tetibekwa nje yabe seyisukile. Tefo nalabanye abameli bangena enkantolo bafuna kubona le judge liphesele licala. No, don't play tricks. You must do with the monkey tricks. Labameli babese bayahlangana na judge chief wamawumela kwangathi ke imoya bese yehla. Emva kwaloko umngane waSenzo lobekatha khona ngesikhathi abulawa lo mdlalo webhola ubese ungena eboxini. Ithwala lusuka emlaza ningizimela Theke ukuthi bobabili naSenzo babadlala ibhola ezingene lesedulo enzaweni yinye ke phephe badlala amaqembu lahlukene. Bebangakasonzelani kangawo kepha ke baba bangane ngesikhathi Senzo atibika kumkakhe eMandisa lobekatha kumngane wathwala. Uvetele sinye sigameko ngenyanga yenyoni nga-2014 ngesikhathi kunyamalala makhala ekhukhwini waMeyiwa kwaZulu Natal. After a game sahamba naye saya the after party ngisho kanjalo yabadlali and sesibuya back to ehotel la beleli khona emhlanga sa realize ukuthi ifoni yakhe asibona sithole. Yes. Sasitshethi lahlekile nganti ayilahlekanga. Ngakusasa shoot on the Sunday ekuseni osenze baba kwi call time yabe ukuthi babuyele airport. Ngase mina ngathola I message from ubaba kaSenzo. Yes. Ukuthi ifone ayilahlekile ikumfana lo sasihamba ngecab shothi yawa emotweni. Thola uvetene kungakhuleki kwakhe nakahleli naSenzo nakheli khumalo ngoba ngaleso sikhathi Meyiwa bekashade naMandisa kepha ke uthi Senzo bekafuna ukusahlangana le ndvodza kati yakhe lanayo nakheli. Ngangakuthanda ukuthi ngilo ngihamba noSenzo noKheli noZandi kube kwazi kahle ukuthi uMandisa unganani. Bafakazi uchaze nangekungena kwendvodza endlini ingena ngasekitchen ita ngakubo iphethe spam ifuna tincingo nemali. At first mina ngangitshela ukuthi umuntu abamazi but ngabona ukuthi indlela okwenzeka ngayo ngoba ungena kwakhe wayiphethe nespam. Kusenjalo lijaji leliphethele licala chief wamawumela ubukene kumiswa emsebenzini ngekungadi umsebenzi nekungaphathi kahle kulandzela isiphakamiso lesendiwe yikomishana tebulungiswa kumengameli Cyril Ramaphosa sekuthi mawumela amiswe kuzimade kuphuthula umsebenzi wesigugu lesitawuphenya ngalamacala labeke wona.
Sathi setemthetho sithi kutothatha iminyaka lecishe ibe 10 ngembi kokuthi inkantolo tisombululo elizaba lekweca kwaBesta ejele lokuhlatiya kwaThabo kwa-advocate Thabo Mlide kulandzela kuboshwa kwetisebeni letimbili G4S itolo laba lababili bakubukene nemacala kwelekelela siboshwa ukuthi sece ejele nekuphatamisa kusebenta kwemthetho kanzi kulinzeleke ukuthi bavele enkantolo kusasa bahambisana nesingane saBesta Dr. Nandipha Magudumana nalabanye labathathu labasolwa nabo Magudumana nalaba labanye labasolwa nabo labathathu kulinzeleke ukuthi bafake isicelo sebheyili. Kusalinzeleke ukuthi bube bunenge ngebuso lobotawuvela nalisachubeka lelicala kwanyalo basesiphohlongo bamfula baboshiwe lolu dzaba lwaThabo Besta lubonakala lutawuqhubeka nokuba netigigaba letahlukene. Sathi setemthetho sithi labanye bebasolwa bayangekushintshashintsha lesathi semthetho sithi lelicala lenta ukuthi bantu balilandzelele kutfola ukuthi kahle kahle kwentekani. It's a very intricate case, a very sensitive case. One, because it involves corpses. Two, it involves someone who is now serving time in jail, and lo and behold, he's now out. So it's very sensitive in that matter. Kukholelwa ukuthi lelicala libonwa njengaleli matima kungenteka lidonse isikhathi lesitha. Believe you me, it's my view that this matter is going to drag for a decade or so. I stand to be corrected. One, the reason I'm saying that is because there's so many role players here. It might well be established that even politicians are involved. Because this is not a simple case, it's not an easy case. We might see that there are going to be more arrests, or more arrests are imminent, and the legal reps will come and go because of lack of funding. Litiwa tokuhlunyelelwa kwesimilo selithethe isinqumo sokukhocisa inkontileka yabo neBloemfontein Correctional Contract. IBCC inenkontileka yokucuba tinhlelo noma kulawula iMangaung Correctional Center. Leli tiko lithi ke litawucala tinhlelo tokuthi litibambele lo msebenzi. Mapalane jikelelewe SABC Soli Mapayila usole sihlalo weANC kweremantashe ngekusebenzisa kabi lovisi lakhe laba lababili banembono leyahlukene nakuthi elizabeni lekuvuselela lo mfelandawonye mantashe usole SABC ngekufuna kucetha iANC ngalo kwenda kwayo libito lokuthi akuvuselele lo mfelandawonye. Inhlangano yamakomanisi ithi ANC kufanele ivume ukuthi uhlelo kabusha lomfelandawonye nakungesinjalo ngeke ilisekele lecembu elibusayo lokhetho leminyaka lodako. Maphanejele SABC Soli Mapayila uthi lokuhlela kabusha kwalomfelandawonye akusiwa ukuthi kubukwe tikhundla kepha kunonophisa ukuthola kwetinsita kubantu. Mapayila uthi sihlalo ANC kwedemantashe wenda budlabha ngaletinsolo takhe tekuthi SABC ifuna kucala inhlangano lensha. How do you reconfigure something you do not know? Look at we had a time to discuss it in details. Whole day, no limit in time. So what? And all of us agree. Land reconfiguration. Land reconfiguration actually is a concept to liquidate the ANC and create something new. Sikungule setulu kuvelonga ku-ANC sisicithile isiphakamiso semakomanisi sekuthi kuhlelwa kabusha lo mfelandawonye. Kwedemantashe ugceke SABC ngekufuna kusungula inhlangano lensha yepolitiki nekufuna ukuthi kube nelinani elithile labantu bayo labathumela kuhulumende nekubusa ngekubambisana ne-ANC. It can't disown the alliance process and create an impression that we are these dishonest people who want to establish a party of the highest order. In fact, he has to withdraw this accusation because it's an unnecessary accusation. It's misleading and it's disingenuous, to say the least. SABC ifuna ukuthi lo mfelandawonye ube nemculo omusha udlela utenhlela kahle netemnotho kuleli kanye nembuso longalawula kukhishwa kwemathenda. Mapayila uthi uhulumende kufanele aqinise kusebenta kwembuso avuse nemabhizinisi embuso letawuqinisekisa ukuthi kuba nentuthuko. Petrol welhlobo lwe93 kanye ne95 tawenyuka nga37 cents ilitha kulenyanga lesetulu. Idizil yehla nga4 cents ilitha kanzi paraffin wehla nga33 cents ilitha. Letindleko temafutha etimoto tinjinja ngetizatfu tetindleko tawoyela longakahlutwa kanye nelizinga lekwabelana kwetimali ngeldola lasemelika.
Umbiko lovela etiko lemcebo waphansi nemandla uthi welelo ngakahluta wonyuke kusuka ku$79.24 waya ku$80 kanti lirandi lona libonakalise amandla nalicathaniswa nelidola lasemelika njengoba likhuphuke kusuka ku$18.30 lathi made lafika ku$18.12 nalicathaniswa nelidola lasemelika. Enkulumeni yakhe yakamuva eliphakela timali inokugondongwane loyindvuna yetemafa wamemetela ukuthi kutawunyuswa senti kulenzengo yemafutha yetimoto kanti kwentela kuvumela buyisa imali ngamabasa lonyaka kanti letindleko titawuphindze tehliswe ngenyanga yenhlaba kulomnyaka losetulu. Kulandzela kutsi litiko lekuhlunyeleliswa kwesimilo lithathe lesinqumo emoyeni sinalokhulumela lelitiko singabakho nxumalo kutfola takamuva ke ngaletinye letiphatselene nemajele sibingelele ke singabakho sibingelele nxumalo sikwamukele Tindzaba tesiSwati. Sibonge ithuba umsakazo sibingelele kuwe nasemakhaya. Mkhatsha asihlale endzabeni ngitiphi tizatfu futhi letende ukuthi nikhethe kujuba le contract kungakafiki isikhathi. Singasho nje ukuthi sasikade simemezele enyangeni kaApril ukuthi sithathe inkontileka le sayinika abameli ukuthi mabayihlaziye babheke ukuthi ngabe konke kusahamba ngendlela yini nanokuthi ngabe inkontileka le isasebenzela sonke esikuyo okungu correctional services ne Bloemfontein correctional contracts. Sibeke sesithola ke opinion from ama lawyers wethu athacacisa ukuthi ayi uqhubeka kwale inkontileka kuba isebenze akusalekeleli ingakho ke sabe sesithatha isinqumo namhlanje ukuthi cha asibanike lokho sekubiza ngenotice ukuthi hayi sizocela ukuthi inkontileka le ingabe isaqhubeka iye phambili ngoba phela bizophela ngo2026 iphinde ke isho ke ukuthi ke uma ke uhoxa kuyo kumele ke unike uza kwenu lo simbiza the party u90 days ukuthi naye azihlelele ukuthi agoqe into zakhe athathe ngokwakhe bese ebuyela ekhaya. Ingakho ke nje namhlanje sikhiphile istatement sasho ukuthi cha sibani ku90 days emva kolokho sobe sesiyithathela ijele lisirana lithena ngokwethu ngoba secacile ukuthi ziningakhulu ihibe zikhona akusekho ukusebenzisana okuhle. Yatiwa ke indzaba ya best kepha kunetimali lekumele tikhokhelwe makujujwa icontract ingabe ke isikhathi singakafiki ngabe leto tindleko titawuthwala ngibani kanzi futhi ke tingimalini. Kuye kwenzeke ukuthi uma ke inkontileka isahlanganiswa kubhekelelwe into eningi nanokuthi mhla kwenzeka ukuthi ke lokhu enikwenzayo kwanye umsebenzi onhlanganisela usenze ngendlela nihoxa kanjani kuyo makuwukuthi ke futhi ke mhlambe kunezikweleti ezikhona nazo ke nizoya kanjani ngaphambili nanokuthi nikwazi ukukhokhelana izo zonke ke izinto lezo ke ebhekwa kuningi kwakho kasikwazi ukuphuma ezidlangalaleli ngakho kodwa nje lo 90 days iwona osilekelelayo ukuthi kugoqwe yonke into nanokuthi makusene ezinye izinto ezisalenga ezidinga ukuthi zilungiswe kahle zikwazi ukuthi ilungiseke kodwa nje kubalekile ukuthi uma uphela u90 days sithathe konke okumele sikwenze silirane ijele leliyana ngoba vele phela ucontroller wakhona ubevele buya ngakuthina so ke kuyoba into yokuthi ke siqala kanjani kumanje sesilithatha njengejele lethu silirane ngendlela le esasifisa ukuthi vele raneke ngayo although bebesebenzisa ama systems wethu kodwa izihibe ezilokhu zivela bekhomba ukuthi khona ungahambi kahle. Kuyeciwe majele mkhatshwa sekuvame kuba indvu lebonakala into kakhulu endzabeni yaSipho Shongwe lo ecejele laseBaptini naye ke lo waphuma lapha ejele samuntu loshonile wase uboshelwa kubopha lifindvu lekubulala eSwatini lapha abukene nelicala lekubulala Victor Gamet. Litiko ingabe selihambe kangakanani ukuthi limbuyise kuleli ngoba phela nala usuka mboshile. Sasichazile ngaphambilini sinane studio ukuthi ukubuyisa umuntu uma ekolinyizwe kuyenzeka kodwa kuye kuthatha isikhathi. Sisebizi ke nazo zonke lezo ndlela ngoba phela kumele umbuyise ngendlela yokuthi ke ama channels ohulumeni nohulumeni la akhona kumele niwahlanganise kanjani nanokuthi ke
ama-systems wethu kumele agcine ekwazi ukuthi ezwene asebenzisane bese ke lowo eyabuyiswa nanokubhekelela ukuthi ke imithetho ye-United Nations ithini elawula izinto ezinjengalezo. Lo msebenzi kusabhekene nawo, kodwa ke asikusho ukuthi awuze ungashesha okanye kwenzeke ngendlela thina esifisa ngayo, kodwa ke awunayo i-choice, kumele ukulandele ngendlela yakhona, ngoba ngale kwalokho ungazithola sewumoshe kakhulu kugcine sekufeyila kwayona lento ukuthi uyayilungisa. Asibonga kakhulu mkhathi wasikhathi sakho ngusingabakho nxumalo lokhulumela litiko letekuhlonyelisa kwesimilo sibuka nje Tindzaba temajele kuleli. Sikubutile ke mbukeli ukuthi uyibona njani indzaba yekuvutwa kwemajele kuleli, uphendule ngalendlela. Ngokubona kwami amapholisa athi agade izibotshwa anyulukele imali, izibotshwa kufanele zigade ngamajoni kuqiniswe izinhlongo zomzantsi Afrika. Ngicabanga ukuthi lezi igameko mina ayikakazophela zokuthi iziboshwa zeqe ejele. Isizathu salokho ukuthi nabantu abasebenzayo okungamapholisa nojele akhona lapha emajele, imali abakhokhelwa yona ayanelisi umuntu futhi ayibaphilisi, so abakwazi ukungathengeki benze ubugebengu ukuze bathole leyo madlane extra bakwazi ukuphila. So uhulumeni akakabaholela imali eyanele bezokwazi ukwenza umsebenzi wabo ngokwethembeka. Msati mina ngibona ngathi ukuthi amaphoyisa ahola kancane kanti nezigebengu eziningi lezi sitshontsha imali yizo lezi ziboshiwe, so amaphoyisa ayalingeka ukuthi athathe itshotsho kulaba bosho ukuze bakhona ukubaleka emajele. Ukweqaka eboshwa isikhathi esiningi nje impela kusuke kuhleliwe, kwesinye isikhathi uthola ukuthi kuhlanganisa nje impela ngisho abaphathi abakhulu nanemali ke isuke ikhona ke ngakukhona imali imali ayilithezo linenkume kwenzeka noma ngabe yini. Lamapolisa enziwa kukungeneli bafune imali ezingaphezulu kwemali abazifumanayo kuhulumende ngoba benze okurongo umsasazi. Ayikho into esinokuyithetha kukungeneli, mabazifundise ukwenela kuba ngoku bazawuphelelwa imisebenzi ngokungeneli kwabo. Kuletinye ke nasibuye titolo. Takamoti taseBethal eMpumalanga tivale lidolobha tikhala ngekufulwa kwetinsita emphakathini. Takamoti taseBethal eMpumalanga tivale lidolobha tikhala ngekufulwa kwetidzingo letingumgogodla wekuphila kwato kuleli dolobha. Kuvalwe imigwaco, emahovisi amasipala, titolo netikolo. Imigwaco lemkhulu leyakubo Standerton, Emelo, Secunda nase-Middleburg ayikasali ngaphandle nayo ivaliwe. Imimoya isetulu Takamoti tifuna tidzingo ncandi letingemandi gesi nemigwaco lelitayela lengenamigodzi nekubutfwa kwetibi. Uya ngapha ku-extension 4 elokishini, extension 5 they have amazi ngamalanga athile, sometimes akhona ekuseni, sometimes kuphela 5 days wangekho, sometimes 2 weeks. Kanzi-ke nasi bukathi makethe tetimali sifala kwesi randi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye mave. Kanzi-ke nasibuka temidlalo. Inhlangano ye-Comrade Marathon ithi libanga lelisemthethweni lelitawugijinywa lomnyaka lingu-87.7 kilometers, kanzi lokhu kusho ukuthi lelibanga lehle ngemakhilomitha lamabili kulawa lagijinywa lomnyaka lowengcile. Leti-ke dingahle tibe tindzaba letimnanzi kubasubathi labatawube bagijima mhla til-11 ngenyanga yenhlaba. Le marathon itawucala ePietermaritzburg iphelele enkundleni yetemidlalo iKingsmead eThekwini. Asiveke ukuthi usiphathele tiphi siphomotha kuletiphuma embiteni kuLigwalagwala FM. Lishonile mbukeli. Inzengo ya petrol itawenyuka nga 37 cents ilitha kusukela ekhatsi kwalamabili. Takamoti taseBethal ngaphansi kwamasipala weGovernmentburg kulesifundza seMpumalanga tilivale ngcile lidolobha lelatiwa ngekulima tipikishela kungetfulwa kahle kwetinsita letidzingwa ngumphakatsi. Asihlangane kusasa-ke kuletingumthamo kudTT nakubumbana insimbi yesithathu kuya yesine.